Baze cyane kuri mwese ibihe byiza tubifurize amahoro y'Imana twizere ko mumeze neza cyane. Pastor Claude amahoro. Amahoro basa. Umeze neza. Imana ifite PS. Imana ifite PS. Ibihe byose. Na n'uyu munsi urabihamya neza ko Imana ifite PS. Imana ifite PS. I dig mini dig. Banze ntungire utoki hararuguru. Hari haruguru. Uvuga ijambo rimwe kandi ryo mu mwuka. Ijambo nahabwira Imana ihaho umugisha. Kubwo kugorora neza, bagorora neza, bafite service nziza. Gereza ya Mageragere, gereza nkuru ya Kigali, igororero rya Kigali rya Nyarugenge nibyubakwe. Ubu ngubu turi hafi y'amarembo yaho. Turi hafi y'amarembo yaho. Turi ku isaha y'isa 3:20. Amasaha y'akazi atangiye urahangaha. Ndahangaha. Ariko namwe mwari muhari. Natwe twari duhari. Nakubwiza ukuri. Waje kumara iki by'umwihariko? Nazanywe n'ibintu bibiri. Icyambere I dig mini dig gufungurwa ni nona cyane. Gufungurwa ni ryari nona uyu munsi reo tariki zingahe 10 na zingahe 20 tariki 20. Oya nitubara rero buriya mu mategeko Yongwe afunzwe yaramaze iminsi yaramaze amezi yafunzwe ku itariki ya mbere kwezi kwa 10 nyine yaramaze iyo tubaze neza yaramaze amezi 4 n'iminsi 10 ningahe n'umunani kuko umunsi wa 19 niwe yari kuriweho. Yego. Buri wa 19 ntabwo tubara kuko yararekuwe systeme ibikibazo yaboneka neza. Hanyuma ubwo turabara ko muri gahunda technique icyambere ndabanza gushimira ubutabera bw'u Rwanda, ariko tutarashimira aho turaza kugira dushimira cyane by'umwihariko n'inzego zose zanafashe neza Yongwe kuko nawe arabyihamiriza mu rukiko yarabivuze nubwo madamu presidente wiburanisha ndashimira igororero rya Kigali gereza ya Mageragere mfashwe neza nta kibazo ufite nka Potere hari Imana Joseph Yongwe mbayeho neza nyine nuko ntawe ubaho neza muri gereza yitwa gereza ariko yarayishimiye mu gihe abandi babazana ibintu by'ibifobagani babeshyira gereza nkuru ya Nyarugenge bayizanaho za parapara gereza ya Nyarugenge iremye. Ikintu cyambere cyakuzanya ahangaha ngo ni iki kintu cyanzanye hano yego naje kugira ngo naje gufata Apotre Imana Joseph Yongwe twaje kumucyura kuki bitabaye ni mugoroba ubundi Yongwe iyo urukiko rukurekuye ugomba guhita kuki bitabaye ni mugoroba uyu munsi Yongwe akaba ari bwo uje kumureba uje kumucyura nkuko ubizi neza nkuko mubizi Apotre Imana Joseph Yongwe ku munsi w'ejo hashize tariki ya 19 z'ukwezi kwa 3 2024 ku isaha ya saa 10:27 nibwo umucamanza waburanishije urubanza mu mizi n'umwanditsi we yasomye urubanza umucamanza abanza kutwiseguraho aratubwira ati mutwihanganire systeme yabaye ikibazo. Urubanza rwaye gusomwa saa 10 zuzuye rusomwa amasaha yanarenze. Oya hari harenze iminota 26 kuko wa 27 urebye mu yandi magambo buriya yinjiye saa 10:25 kuko urumva yinjiriye tugahaguruka twubashye inteko iyo isoma urubanza hanyuma bakicara bagafungura mashini ubwabyo urumva byafashe nk'iminota 3 cyangwa se 2 hagati aho rero sasa aratubwira ati tubanje kubiseguraho kubera yuko systeme itagenze neza. Ntago systeme iri gukora muri make urubanza barusomye atari muri system out of system. None rero Apotre Imana Joseph Yongwe urumva urubanza rwasomwe adahari ari muri Mageragere ari mu igororero rya Nyarugenge. Hanyuma ikindi Apotre Yongwe uribuka ko yavuze ati ndashimira ati madamu presidente wiburanisha ndashimira igororero rya Nyarugenge ati kuko bamfashe neza mbayeho neza rwose twese twaranezerewe kandi nk'uko bireba kino kigo hano haruguru urabona ko ari ikigo kinini cyane urabona ko barahinze ibishyimbo nk'ibiriya ibishyimbo mu bibereke murebe iyo misozi yose imirima y'igororero rya Nyarugenge. Bivuze iki rero icyo bivuze mfite ibyishimo ntangire kuko mu kanya turi mubone Apotre Imana Joseph Yongwe ubwo warumbaje uti niki cyare cyatumye mutamucyura ni systeme ntabwo yari imeze neza
nk'uko twabibwiwe n'umucamanza tubwira ko system itameze neza, ko iyi myanzuro ishobora gutinda kugera muri systeme, ko Nyarugenge, igororo rya Nyarugenge bashobora gutinda kuyibona. Icyo nicyo cyatumye Yongwe atarara mu rugo rwiwe. Ariko aka kanya uri buhava umucyuye. Oya niko byubakitse n'abakubye. Yego pastor, uyu munsi mu mutima wawe urumva umeze gute? Ni igihe kinini cyagishize utaranabonana na Apotre Yongwe vis-a-vis ngo umusuhuze, urumva umerewe gute ku ruhande rwawe? Mu mutima wanjye ndanezerewe, ni umunezero udasanzwe. Ndimbati rero nazahagarare hano kuko ahantu arahazi kuturusha twese. Arahazi. Ndimbati ngwino duhagararane hano kuko niwe muntu ufite amakuru ya hano haruguru kuturusha twese ko hameze. Uko bimeze. Uko bimeze. Uko bimeze atubwire ngo Ndimbati, abantu tubwira abantu ko Ndimbati aje kureba Apotre Yongwe umucyura, ndetse no kugira ngo banabirebe no kuri Ndimbati TV. Kuri Ndimbati TV kuri YouTube. N'Agasaro TV kateye. Na Kiranuka TV irahari, ubwo ro mugiye gutuma avuga n'amakamera ateye. Ikaze TV Rwanda irateye. Urugendo TV rurateye. Impanuro TV irateye. Inyarwanda irateye. Kiranuka TV, Ndimba TV, Agasaro TV, Umugambi w'Imana TV. Zamuka TV. Hari yindi hari se? Ntayo. Ni Ikaze TV Rwanda. Turi kuri aya masaha. Ariko oya mbere y'ibyo Ndimbati ndamushaka hano. Oya Ndimba mbabara n'ukuri kw'Imana ndakwingize kandi ngwino hano. Ngwino hagarari hano aha hantu. Kereka nutantunga kamera, nuntunga kamera ndi bukubaze. Hanyuma rero sasa turi hano ndakubaza ku ruhande rumwe. Uyu munsi amakomantere y'abantu abayandika ati Ndimbati ngwino hano, nyegera hano mpereze mikoro, akaboko ni kagufi. akaboko ariko yureka kazamo hano. Yureka Ndimbati ariko ntacyo akubarize hariya. Nta kibazo. Buriya afite ku ruhande uyu munsi ku ruhande uyu munsi abantu bandika muri komenti ati Pasteur Claude, abenshi bandika ati nawe uraje ukurikira Yongwe umusangeyo. Nicyo bw'abantu bakwifurije ibyo bintu uyu munsi Yongwe akabasohoka. Umunyarwanda yabwiye undi nguragapfa. Ndi nawe aramusubiza ngo ndagaye imbwa itazansangayo. Uragaya? Umunyarwanda yabwiye undi ngo kana nguragapfa. Naramuga ngo nzagaye imbwa itazansanga ikuzimu. Urumva? Bivuze iki rero? Nta muntu dututse ariko gereza nta muntu numwe utajya muri gereza. Urumva? Icya kabiri, nta muntu numwe uba muri iyi si ushobora kuvuga ngo ntazapfa. Urumva? Birashoboka Yesu akazagaruka hari abantu bakiriho akabazamura mu ijuru, abakoze ibyaha bazacirwaho iteka bapfe n'ubundi, abazaba ari abakiranutsi bazazamurwa mu ijuru. Ariko kandi ntabwo tuzi umunsi n'igihe Yesu azagarukira, kuko utarwana udafungiwe ko yarwanye ashobora gufungirwa ko yagonze. Udafungiwe ko yagonze yafungirwa n'ikindi kindi, ashobora no gukekwaho ugasanga babaye bamushyizemo gakeya, hanyuma ugasanga rero ibyo byose. Iriya modoka itwaye Madamu Yongwe Samugakire n'abandi barimo hariya ndakubwiza uko hanyuma nta kibazo. Karame nagira ngo tubwire abantu kandi abantu bamwe tubamare n'igihirahiro tujye tubwiza n'abantu kuri. No kubera iki ubundi abantu bakunda kukwibasira cyane ibintu byose ushaka usanga babigushyizemo cyane, kugeza nubwo abantu barimo bakubaza aka kanya bakubaza ngo bamwe ngo baguciraga ngo akarurute uzasangamo ngo Yongwe none si musanze ahubwo nje kumucyura. No kubera iki abantu baguhora iki? Abo ngabo rero abicyo nababwira nuko nababwira ngo Imana nibarinde kandi bahumugisha. Ibyo bifuje ntabwo babibonye. Ibyo bifuje ntibayibonye. Uyu munsi izi saha wagerageje gusura Apotre Yongwe agifunze. Ibyo ngibyo reka we nagira hanze azabibwira abamusuye n'abataramusuye. Pastor Claude, nk'umuntu wakurikiranye urubanza rwa Yongwe hari ibyo yazize harimo n'amavideo. Uyu munsi uragira inama Yongwe yo guhita areka ibintu bya social media cyane, kuko biri mu bintu byagiye bigarukwaho ndetse no mu rukiko byagiye bivugwa, hatangwa ingero za video za YouTube z'ibyo yagiye avuga. Uyu munsi wagira ihe nama Apotre Yongwe? Inama nagira Apotre Yongwe ntabwo namugira inama ngo areke social media, kuko icyambere cyo yemereye umucamanza ko mu nyigisho yigishaga
azagaruka kuri social media, ahubwo aramutse agiriwe amahirwe agafungurwa, ko yagaruka muri social media ahindura inyigisho yigishaga, akigisha n'abandi bapasiteri bakareka kwigisha inyigisho nk'izo yigishaga. Urumva rero agomba kuza kubibura imbuto yari yarabibye, niko yemereye umucamanza, siko yabivuze. Urumva rero kumubwira ngo namugira inama yo kureka social media, aho nabo rwose nabagiye kubeshya. Ubuse wowe ninde muntu wakubwiye ngo isamake iva mu ruzi yagera hejuru ku nkombe ngo ikavuga ngo irahera mu butaka, oya igomba gusubira mu mazi. Urumva Pastor Claude, uremeza yuko inyigisho Apotre Yongwe yigishaga atarizo kugeza nubwo yisubiye akavuga ati ngiye kongera kwisubiraho? Wowe nkawe nk'umukozi w'Imana, nk'umushumba, uremeza ko inyigisho yigishaga akwiriye kuzihindura koko kubera ko yafunzwe? Ikimenyetso buriya rero ntabwo twavuga ngo ntabwo arizo. Icya mbere dushingiye ku ngingo y'umucamanza yafashe, aho yagaragaje ko Yongwe ubwe yiyemereye ibyaha, akabisabira imbabazi, agasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, asaba imbabazi inzego z'ubutabera, harimo urukiko, harimo ubushinjacyaha, harimo ubugenzacyaha na sosiyete nyarwanda muri rusange. Yabasabye imbabazi, avuga ko ibyo yakoze atazongera kubikora. Ubwo rero urumva ubwabyo bigize icyaha, yiyemereye icyaha. N'umucamanza asoma urubanza, asoma iburanisha, yavuze yuko Yongwe yiyemereye icyaha, nta wamushyizeho agahato ngo yemere ibyo yari yemereye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'urukiko. Bityo rero ko yitegura kuzakosora bimwe mu byo yari yarigishije muri social media, kandi ibyo ni nako kuri koko. Ariko kandi ntabwo twavuga ngo abamuhaga ituro bazarihagarika, kubera yuko ikindi kimenyetso kindi ni uko umucamanza yavuze ko mu bamurega bose amafaranga yabo, uwumva atanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko, utanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko mu iburanishwa yakozwe, ko yaregera urukiko akongera akarega ku giti cye. Urumva kandi iyo ngingo yazanywe na Metero Bertina, umwe mu bunganizi ba Yongwe. Rero urumva mu by'ukuri Yongwe tunejejwe no kuba asohotse akajya hanze, kuba agiye gusohoka akajya hanze ni iby'agaciro kenshi, turanezerewe cyane. Yego nimba atari ikindi kintu mva aka kanya reka nongere nkubaze ikintu kimwe, wenda bari bakikubajije, nge ntago nanyuzwe neza. Yego aka kanya Yongwe agiye gusohoka hano, witeguye ute kumwakira, cyane cyane ko wenda we ntabwo yabishyize mu gaciro, ariko abantu bo uko babivugaga nk'uburyo bwabo, we witeguye ute kumwakira, cyangwa ijambo rya mbere uri bumubwire ni iri? Icya mbere arabizi uko nta rubanza rwa Yongwe, nta somwa rya Yongwe iryo ari ryo ryose ntagaragayemo. Wabyumvise ndimbati? Urubanza rwa Yongwe rwose narugaragayemo, isomwa rya Yongwe ryose ryabaye nagiye ndigaragaramo. Nawe arabizi, twaranaganiraga, bamuzanye twaraganiraga, nkamubwira ngo komera, nkamubwira ngo I degree mini degree, Imana ifite PS. So urumva rero ni umuneza, nawe ubwafite uko byakira nk'umuntu w'umugabo, kandi nzi ko ari bubyakire neza. Kuko urumva bacumuga ari gusa mu Kinyarwanda ngo umwana nase aravoma, hari abana bashobora gusya, hari abana bashobora kuvoma ariko batazi gusya icyo ari cyo. Yego ubwo kandi mvuze ibintu byinshi. Pastor, reka tugushimire, dutegereza kwakira Apotre Yongwe na famiye yiwe yahageze, twumva n'icyo ari buze kudutangariza. Murakoze cyane, reka tubashimire namwe. Imana ibahe umugisha kandi n'abadukurikiye bahabwe umugisha n'Imana.